U tihom rudarskom gradiću Labinu živi Zorica, majka sa dvije maloljetne kćeri, Petrom i Ivanom. Zorica je alkoholičarka već dugi niz godina, te kući dolazi sa svojim 47-godišnjim dečkom. Petra i Ivana uzimaju stvari u svoje ruke. Idemo vam poprat. Smrdim! Ne smrdim, to je motiv! Petra Hornović, Ivana vidiš, sestre. Ne znamo više šta da radimo s našom majkom. Ova situacija je nepodnošljiva. Stalno dolazi doma pijana s bozom alkohola u ruci, onim nekim njezinim. Ma dosta mi ju je više. Mustafa, 47. Ja u potpunosti toleriram ponašanje moje cure. Ja sam nju tako upoznam, ja nju tako prihvaćam. Ako ona hoće to raditi, ja ću nju prihvaćati. Dođi, Zorice. Ljubavi moja! Nedugo kasnije u obitelji Ratka Jasić. Idi na odvikavanje! No vrijeme je! Stvarno, prekršila si svako vrijeme! Ovo je previše! Ne mogu ja ću i na odvikavanje. Ma dosta nam je više takvog ponašanja. Kakvog ponašanja? Kako si nam ti to uzo? I vi ćete kad ostarite piti sa mnom. Zorica je shvatila da je vrijeme da se suoči s problemima. Moje kćerke, one se samo svađaju. Jedina utjeha je moja rakija. Nisam trebala miješati rakiju i pivu. Sada ću biti pametnija. Piću samo rakiju. Omaklo mi se, piće me dotuklo, svašta pio sam, video sve duplo. Omaklo mi se, došlo do kratkog